Acara ini disponsori oleh Pemirsa, pemerintah pusat Pajang Nyairang bantuan langsung tunai BLT mepaiketan ring nincapnyane harga bahan bakar minyak BBM. Ring Kabupaten Badung kauningin wenten mekata 16 tali kepala keluarga kakak sane pacang nerima wantuan inucap. Dinas Sosial Kabupaten Badung sampun nerima petunjuk teknis ngenenin panglimbakan BLT Inucap sane pacang ngicenin lungatak tali antuk pingkalih pencairan. Anuntien data ring Kabupaten Badung, penerima wantuan pacang kawohin saking penerima bantuan sosial reguler inggih punika program Keluarga Harapan PKH saha bantuan pangan non tunai sane ngawinang samian angga Inucap ngeranjing ring keluarga penerima manfaat PKM. Maka sami data punika sampun kedaftar ring Kementerian Sosial. Ring Kabupaten Badung wenten langkungan 16 talian keluarga penerima manfaat sane pacang nerima BLT BBM Inucap. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung Ketut Sudarsana Mausang, BLT BBM pacang kalimbaka ngawit September nemangkin. Tios ring Dinsos, wantuan puniki, taler pacang kaican ring UMKM miwa Dinas Tenaga Kerja. BLT BBM Inucap pacang kalimbakang dados petang pahan, antuk suang-suang 150 rupiah abulan. Nanging penyaluran BLT pacang kalimbakang dados kaligala, inggih punika September miwah pengawit Desember warsa kali-tali kali likur. Duaning asa punika penerima bantuan BLT BBM kejantenang saking data Kementerian Sosial anutin data sedurung nyane. Wantuan kaulengang majang keluarga tuare tur sampun ngranjing ring pendataan ring data terpadu kesejahteraan sosial. Parwata Bali Pos Nguningayang.